Sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Ambasada Italije u Srbiji izdala je saopštenje u kom stoji da je Srbija uvrštena na listu E, a to podrazumeva da postoje određene olakšice za ulazak građana. Uredbom Ministarstva zdravlja Republike Italije od danas 21. Srbija je uvrštena na listu E, tako da je iz Srbije sada moguće ući u Italiju samo ukoliko postoje sljedeći razlozi, a to su rad, zdravstveni razlozi, studiranje, apsolutna hitna potreba, povratak na mesto boravišta, stanovanja ili prebivališta, saopštila je ambasada. Također mogu ući lica koje su u dokazanoj i stabilnoj emotivnoj vezi, iako ne žive zajedno, sa državljanima Italije ili sa fizičkim licima koje imaju stalni boravak u Italiji. Kako se precizira, ovi navedeni razlozi ne odnose se na turistička putovanja. Za one koji ulaze u Italiju svakako ostaje na snazi obaveza karantina za boravke koji su duži od 120 sati zajedno sa drugim izuzecima, ukazuje se u saopštenju.